Hi guys, nongeye kubasuhuza nk'uko bisanzwe ni Sereveriye cano ni Ibyiza TV nkomeza kugushimira wowe muntu ukomeje gukurikira Ibyiza TV. Uyu munsi amakuru avuga mu ikipe ya APR FC ni uko hatangiye kugenda hanugwanugwamo abakinnyi bamwe na bamwe ko bashobora kuba bava mu ikipe ya APR FC bagatizwa mu yandi ma ekipe, ndetse binavugwa ko hari abagomba gusezererwa. Ariko se titire yacu iragira iti ninde watumye APR FC igura abanyamahanga bashidikanywaho? Bamwe mu bakunzi ba APR FC bamaze igihe binubira umusaruro w'abakinnyi b'abanyamahanga, bavuga ko uri hasi kandi baje bategerejweho byinshi nyuma y'uko iyi kipe ihinduye gahunda yo gukinisha abanyarwanda gusa yari imazemo imyaka 10. Kora subscribe kugira ngo tugendane akantu ko kandi asigaye dukomeze kugendana n'aya makuru. Ibintu byarushijeho gufata indi ntera muri uyu mwaka w'imikino, ubwo byamenyekanaga ko ingengo y'imari y'ikipe yakoresheje mu kibuga abakinnyi yarenze miliyoni 1. Ariko se magingo aya ngaya ikipe ikaba yaramaze gusezererwa mu marushanwa mpuzamahanga. Imyitwarire yayo muri shampiyona ikaba ikibazo kibazwaho. Nubwo ikipe ya APR FC irimo kwitwara neza, yewe iherutse no gutsinda Mukura FC ibitego 4-2, ariko se Mukura ko yari yayibanje 2. Mu minsi ya vuba nabwo hari amakuru yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga avuga ko bamwe mu bakinnyi ba APR FC bashobora kuba baraguzwe bigizwemo uruhare n'abantu batumye ikipe yishyura akayabo k'amafaranga ku bakinnyi bashidikanywaho. Amakuru Ibyiza TV ifite nuko umukinnyi waguzwe amafaranga menshi muri APR FC ariyo Seydou Daouda Youssef, watanzweho ibihumbi 20 by'amadolari, arenga miliyoni 200, arenga miliyoni 27, ahubwo arenga miliyoni 275. Ako se aya makuru nayo arimo kugenda ntago mu gihe ariyo Suwane we yatanzweho ibihumbi 15 by'amadolari, arenga miliyoni 226 by'amafaranga y'u Rwanda mu bantu bagiye batungwamo urutoki kugira uruhare muri iyi migurire y'abakinnyi bashidikanywaho. Havuzwemo abanyamakuru b'imikino bakoranaga na komite yahoze muri APR FC barimo Mucyo Anta wa Radio TV 10 ndetse na Karenzi Samuel wa Fine FM. Aba bombi nabo baherukaga gushinjanya kugira uruhare mu kugura abakinnyi ba APR FC uyu mwaka. Ariko se genda hashira akadomo, ese koko ibi bintu nibyo? Ntago mbizi niba ari byo. Mukomeze mukore subscribe kuri Ibyiza TV dukomeze kugendana akantu ko kandi. Ndabakunda cyane. Aya ni amakuru yaragezweho mu ikipe ya APR FC, ariko hari amakuru arimo kugenda n'ugwanugwamo avuga ko ikipe ya APR FC ishobora kuba yatiza abakinnyi ndetse bakomeye mu ikipe ya Marine FC, harimo ba Chidiebere, harimo ba Godwin Odibo, kugira ngo ikipe ya APR FC ibe yabona imyanya yo gushiramo abandi bakinnyi, kuko mu kwezi kwa mbere ikipe ya APR FC igiye guhaha.